Musomi na mutaalamu wa Tongoi Dr. Morris Wambua ni wenda kadi ya kivutha kutongi wanthini wa ndivisia Uiti kauntini ya Makueni ni kana kuitana enendi ainene ya mathikoni amweku ya mwitasiano wodini ya Ivingoni Nzambani ni wasakana enendi Makueni methitwe mainyama muno kumana na ngalama cia Lucia Uiti na ingi kumana netambe ya serikali ya OU ya kaunti ya Makueni ya kuvia ya itheka Uiti wa ndivisia ndi kuisila kadi ila ya ivya wa kila mwai ungu wa Tongoi wa Gavana wa Mbeya wa County Su Professor Kivutha Kibwana aiweta withi wa wundu wa vata kutungia wana nyusu Kennedy Mulinge na mauvo ayo ya monongala manene la mwaitona alikileitha masivitale kuthiulenge kukwata Uiti mbeangi Dr. Morris Wambua chambeni wako somwe olawe ikiwe miaka ile mbetu wa enende kuthiangala masi ambulances mbewa kukwata uthukumi na ilikaia la kutwa mwaito kumnyaba airezi ambulance abra kambo kuma kambo webi yange ambulance uroban kuma kwa edunge ambulance ngine masako na la ambulance tuko kwa serikali na ile serikali yo ukaenda wina emergency ile waite bi ukwa ambulance sio ukwa yani kama ukwa we I don't know mbesa ndio katika hali ya maututi unaona na hata mwito mbesa si akuweba pa si akwamba kudhiboito. Dr. Morris Wambua ngia ikosoa mutu ula withito wikinite waenende kutuma wakuwa ndawanza wa masivitale kumana na makwitha matena ndawa kendo kila kivindo takwitha kikitaga uchumi cha matakitale na ndo alame na nduka sia ndawanza wa masivitale asu ngalama ya witula ibane uwentie muno wapetoka na masivitale masiti mayingo ndawa mayingo basic services mayingo kugendo juke wothi mwe lakini bado megede biashara bukatika wa masivitale ukaendea wewe zinduka ne ya laje pana ndo baya laje plaster baya yani mesekela ke tuchondeke wa bikata kadali ndio bangaiza kwa dhiko nduka ne ya leke kana pagu bekena tiba yana kwa ya plaster na hospitali zwe kala itengo chao itake bala kumana na ngalama inene yende ya ukusi wa enende maimanda Uiti Dr. Wambua wendekethia Uiti wa ndivisia nthi kwisila kadi ya kivutho la wavetangiwe miaka ile mivitu kutungiwa bala enende meendeka kuivia maana 5 kila mwina kukwata Uiti wa ndivisia nthi kila ivinda mathi sivitali ile ila kadi ya kivutho andu mumasi singi maana 5 na mundu alibwa mana kwa mwaka mwina ile kwa kadi sensio ile ndio bato ndio bakendo ndikita tibochae matiza sawa kabati kacho kabachao pako animake kalandina mundu baliane uneni uno wakotombuni ula wa MCA wa ward ya Ivingoni Nzambani Cosmas Nzelele Itali tuje afford nila siana miongo mwanza mwizikile chumwandile yaku dhanakana kamoda waiji na ngandongo no lazima neve mbesa ibinda yitu mundu abikazi vitali ndeta kwa mbesa no Mutongoi TV kuma mwitasiano Ivingoni Nzambani Kibwezi kauntini ya Makueni nyenetwa Mulei Mulinge.